Prošlo je 7 dana od smrti Andrije Bajića, a javnost i dalje čeka vest o njegovom posljednjem ispraćaju. Mnogi su očekivali da će datum sahrane biti brzo poznat, ali se to nije dogodilo. Dok brojni poštovaoci svakodnevno postavljaju isto pitanje, kada će legendarni pevač biti ispraćen na večni počinak, njegova supruga Mala Cana vodi najtežu životnu bitku. U javnom obraćanju objasnila je da razlog odlaganja nije nedostatak želje da se sve što pre završi, već administrativne procedure koje još nisu okončane. Kaže da svaki novi dan donosi nove obaveze, razgovore i dokumentaciju koju je neophodno završiti kako bi sve proteklo u skladu sa propisima. Uprkos ogromnoj tuzi, trudi se da ostane pribrana i da ispuni sve što je potrebno kako bi Andrija bio ispraćen sa poštovanjem koje je svojim životom i radom zaslužio. Njene reči izazvale su veliko saosećanje javnosti, jer je mnogima postalo jasno koliko je teško prolaziti kroz administrativne obaveze, dok bol zbog gubitka još nije ni počeo da jenjava. Mala Cana priznaje da joj je najteže to što svakog dana mora da govori o stvarima koje je podsjećaju da Andrije više nema. Umjesto da tuguje u miru, prinuđena je da obilazi institucije, razgovara sa nadležnima i završava papirologiju, bez koje sahrana ne može biti organizovana. Kaže da nije ni slutila koliko će čitava procedura trajati i koliko će biti iscrpljujuća. Iako je psihički i fizički umorna, ne želi da dozvoli da bilo koji korak bude preskočen ili urađen na brzinu. Veruje da čovjek koji je decenijama bio simbol narodne muzike zaslužuje dostojanstven oproštaj. Upravo zbog toga spremna je da sačeka koliko god bude potrebno kako bi sve bilo završeno na pravi način. Prema njenim javnim izjavama, najveći problem trenutno predstavlja završetak neophodne dokumentacije. Tek kada sve procedure budu završene, bit će moguće zvanično odrediti datum i vreme sahrane. To je razlog zbog kojeg porodica još nije mogla da obavesti javnost o posljednjem ispraćaju. Mala Cana kaže da razume interesovanje ljudi i da joj znači što toliko njih želi da oda posljednju počast Andriji. Ipak, moli za strpljenje i razumevanje dok se ne ispune svi zakonski uslovi. Smatra da je važno da se sve uradi ispravno, bez žurbe i bez nepotrebnih komplikacija koje bi dodatno opteretile porodicu. Uprkos svim teškoćama, potvrđeno je da će Andrija Bajić biti sahranjen u aleji zaslužnih građana, što mnogi smatraju velikim priznanjem za njegov doprinos domaćoj muzici. Tokom više od pola veka karijere ostavio je pesme koje i danas žive među publikom, a upravo zato brojni poštovaoci smatraju da zaslužuje posebno mesto među velikanima. Mala Cana kaže da joj ta činjenica pruža određenu utehu, jer veruje da će Andrijino ime ostati zauvek povezano sa umetnicima koji su obeležili istoriju naše muzike. Za nju je to dokaz da njegov rad nikada neće biti zaboravljen. Dok čeka završetak procedura, Mala Cana dane provodi između uspomena i obaveza koje nije mogla ni da zamisli. Kaže da joj je svaki odlazak od kuće težak, jer se vraća u dom u kojem je nekada delila svakodnevicu sa Andrijom. Tišina, fotografije i njegove pesme podsjećaju je na godine provedene zajedno. Ipak, uprkos ogromnom bolu, odlučna je da ispuni sve što je potrebno kako bi njegov posljednji ispraćaj bio organizovan dostojanstveno. Veruje da će, kada za to dođe trenutak, Andrija biti ispraćen uz ljubav porodice, prijatelja i hiljada ljudi koji su ga decenijama poštovali i voleli. Dok javnost svakodnevno očekuje zvanično saopštenje o datumu sahrane, Mala Cana kaže da su prethodni dani za nju bili ispunjeni brojnim sastancima i razgovorima. Svaki odlazak u institucije podsjeća je na to da više ne vodi brigu o zajedničkim planovima, već o posljednjem ispraćaju čoveka sa kojim je provela najveći deo života. Priznaje da joj nije lako da ostane pribrana, ali smatra da je njena obaveza da sve bude organizovano dostojanstveno. Ističe da će javnost biti obaveštena čim se završe sve procedure i kada bude moguće zvanično potvrditi datum sahrane. Govoreći o administrativnim procedurama, Mala Cana objašnjava da su upravo one razlog zbog kojeg je posljednji ispraćaj odložen. Prema njenim rečima, potrebno je završiti kompletnu dokumentaciju kako bi sve bilo organizovano u skladu sa propisima. Naglašava da ne želi da bilo šta bude urađeno na brzinu ili mimo procedure. Iako razume da mnogi žele da se što pre oproste od Andrije, smatra da je važno da se sve završi kako treba. Veruje da čovjek koji je ostavio tako veliki trag u narodnoj muzici zaslužuje miran i dostojanstven oproštaj.
Podrška publike svakim danom postaje sve veća. Društvene mreže preplavljene su porukama saučešća, fotografijama i snimcima sa Andrijinih nastupa. Ljudi dele uspomene na njegove pesme, koncerte i susrete, pokazujući koliko je Bog trag ostavio među generacijama. Mala Cana kaže da joj upravo te poruke daju snagu u trenucima kada joj je najteže. Smatra da nijedna nagrada ne može da zameni ljubav publike i da je upravo ona najveće priznanje koje je Andrija mogao da dobije tokom života. Prijatelji i saradnici ostali su uz Malu Canu od prvog dana. Pomažu joj oko organizacije, pružaju podršku i trude se da deo tereta preuzmu na sebe kako bi joj makar malo olakšali najteži period u životu. Ona priznaje da bez njihove pomoći mnoge stvari ne bi mogla sama da završi. Kaže da je upravo u ovakvim trenucima shvatila koliko znače iskrena prijateljstva i ljudi koji su spremni da budu uz vas kada vam je najpotrebnije. Iako još uvek nije poznat tačan datum sahrane, jedno je sigurno. Andrija Bajić biće ispraćen uz veliko poštovanje porodice, prijatelja, kolega i publike. Mala Cana poručuje da joj je najvažnije da poslednji oproštaj protekne u miru i dostojanstvu. Veruje da će njegove pesme nastaviti da žive i nakon njegovog odlaska, a da će se ljudi uvek sećati umetnika koji je svojim glasom i skromnošću obeležio jednu epohu narodne muzike. Mala Cana kaže da joj je najteže čekanje. Iako želi da Andrija što pre bude dostojanstveno ispraćen, svesna je da sve mora biti završeno u skladu sa procedurama. Veruje da će, kada za to dođe vreme, njegov posljednji ispraćaj biti upravo onakav kakav zaslužuje. Dok se čeka završetak papirologije, porodica dane provodi u tišini i sećanjima. Svaka fotografija i svaka pesma vraćaju uspomene na godine provedene zajedno. Upravo te uspomene daju Maloj Cani snagu da izdrži najteže dane. Podrška publike ne prestaje. Hiljade ljudi svakodnevno šalju poruke saučešća i dele uspomene na Andrijine nastupe. To je, prema rečima Male Cane, dokaz koliko je bio voljen i koliko će njegovo delo nastaviti da živi. Iako je bol i dalje veliki, Mala Cana želi da ljudi Andriju pamte po njegovom osmehu, dobroti i pesmama koje su obeležile mnoge živote. Smatra da je upravo to najlepši način da se sačuva uspomena na njega. Prema njenim javnim izjavama, čim sva potrebna dokumentacija bude završena, bit će saopšten datum i vreme posljednjeg ispraćaja, kako bi svi koji su ga voleli mogli da mu odaju posljednju počast. Do tada ostaju sećanja, pesme i uspomene koje vreme ne može da izbriše. Andrija Bajić možda više nije među nama, ali će njegov glas nastaviti da živi kroz muziku koja je obeležila generacije. Upravo zato mnogi veruju da veliki umetnici nikada zaista ne odlaze. Oni ostaju prisutni u srcima publike, kroz stihove koje pevamo, melodije koje pamtimo i uspomene koje će trajati mnogo duže od jednog ljudskog života.